بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشاوانا قالي خوش كبرين يشام تدا بخير تنسى شماراتن. ام هبالي دبرسيد بما جنو مير نينو كي هبدو شيكن بخسين ما قناها آن يا چما وي قناه بي نخير نقناها كرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشن جان صاحبي وين شاون باشن إن شاء الله. ورام حموجي برشي بونا دوي خدي قدين درباسكي إن شاء الله. آزن هاد تيك توك دما وشانا زندي دما أبتر خبر ده. إيه تمام ورام تمام تمام دورا زيت جانيا هنا خبكا ومساجي كي بنشين داتا ببينم هسه تعقيبكم تمام هاي ديسة يا ما بروموسيون حلال بخن يعني هناك بحرام يجيني بمرون حاصل يا ما أنا معاشي وشوي بانقي دستيني أو شركتات يعني أو بيتشي ولا حاصل معاشية الورد رازيني ببان غيره قوتيا أزي معاشي عيشتي خل بدي رازينم تيل قاس برادي وا قوتيا ولا البامن معاشي خل رازين القاس براد موا وي بلي بصير معنا قتي جواره هيدي نتاو بازار ببان غيره كليا بصينا يا تشكيلون هنا يا تمام هبال يا ما تفوترافي بيرك الروت داني السري أبي أورو كلام كا جاني هنا خبكم يا كلام كا أورو تشلو حبت عدنان كلام كا ورا جاني هنا خبكم وجمرة قمرة بيشينا يا فيجا الميجي السنت الراتبة قو بالميجي فرزرة. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا چاوایت باشی باشی جان ثابت چوانی وای خودش ترا دی به سیدا رحمتا خودت دی به بیت به تشکودی سیداش میدیادیم ها سر چاوالان وسال نوا میگه سیدا نوا میدیادیم ها آج نوا میدیادیم خوب سیدا مگو سر پروفیله تا پیره کروتو تازیل سره یا پیره نه سیدا اونا نرو تازه سیدا اونا گوله اونا گینشاوی جل سنه هنا جل هنا تبدت نابي سيدا نه بنابه او جلی طنگ وکه ای واد دالگچه گو خود بردنا بحری وکه ای گو واد تایتال خود کن گاوا جل بدناوی بزلقی وکه گوروتو تازیه یا تو زلامی فوترافی زلاما دینسر فوترافی قد دینسر چما فوترافی پیره قد دینسر سيدا fotoğrafı مستر bu خبرات ابو بياري ولو gerek مشكلة ولو çek سيدا ama az biya takım seyda az da giş kim ya çما ولو gerek ya ne سيدا ya نها نها سؤالك هبالك بس سؤالك تكتب fotoğrafı arabaki dönüyorsun, fotoğrafı darki, fotoğrafı khaniki, fotoğrafı güleki, fotoğrafı yani fotoğrafı ki dönüyorsun yani. تمام سيدا سر شعبا سيدا Serçam az نها az سؤالك ايش تكتب سؤالك Beli. سيدا نها مهار رمضاني bu insan yani insan cenabet bir rojaya ki çet bir şey ne bir Çed beyim. çava çet bir seyda Ya çulu çed beyim. Çed beyim. Yani cenabeti ti hake ibroji beyim. Pası ibrojiya o av bu khwastaka khwa
بقصدی که خب جنابتی بکی روشیاوی خراد بی لید خودا رازایا و تخودا بجنابت بو و خونششت حتی ایواری خونششت روشیاوی خرا نابی یعنی آره گناهکار دبی جبوگو خب جنابت اشتیه لمیجاوی لی چوا تدین نکار انسانی جنابتی نکار لمیج بکی لمیج نکریا لمیجاوی لی چو او دور ده گناهکار دبی لی زرار نادی روشی خرا نابی yani roja hak kare bige yani. آره یا جی چاقه پاشی وادا بشبه جنو میر بجنابت بونا و خونششتن حتی مغربه خونششت مانه بجناب المجا صبي الواتشو المجا نيبلو الواتشو المجا عسل الواتشو بشتي مغربي خوش اجبو قول الميجي والواتشونا هاد ورده قنا كاردبن لروجي خرانابن Ha yani sen de karı roja hak bige roji khala nabi yani diyeceği. روجي خرانابن Ne olur Seyda? عليه O Seyda neha sen mesela zikat işte bejin. İnsan ki göz zikata bir mesela mali zikata bir abi o zikata خود تعالى ne di? Alp çıkı çavaya. قنا كي مصنع او جي ندانا زكاتي او جي قناها يعني بي قنا كاردبن Ne olur? اه Yani dibe illaki ve zikat eder bidi yani. مجبوره بده او مجبوره زكاتها مالي خو بده Seyda gelek insana Seyda zikata mali konadın. والله زاف نادن يا Peki انا ما Seyda مسلمان ما دبش اسلامي نابي ما مسلمانا لتا حركتي ما اسلامي ببنين yani peki Seyda خودی از اینها بروجی مالو خودی نه Seyda insan به پره قمار کاری هری حجی. نا بري حرام بي ببري حرام هاري حجي بكيشي خيرا حجي شيء ناين مثلا يعني او فرزاوي فرضيتاوي استوراد بي لتا خيرا حجي شيء نينا Peki Seyda belki mesela İslam'daki kuvvetavi ne bir mesela pere قمار para kazanç çıkarına tukacak var ya او hacı mesela. قوتاوي نينا ليه قبا قوتاوي تونه ببري تونه من حج لسر نفرزا حج لسر ايغو بري هابن زنجين بي وري بكري بن سعيد بي جويره حج فرزا حج لسر فقيره نفرزا Ya ama Seyda mesela ama Seyda şarttaki şey mi de şey dibe bak dibe zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak. ما حج كنجي فرزا قو شرطي الجهبي قو شرطي الجهبي Ya Seyda İslam mesela İslam kahveciya. Ya Seyda İslam kahve işletmiş ki kahve bir ya. Böyle kumarı dana hep. Fazla gohari hacı. Yani ha İslam'ı gari hani hacı Seyda. بلي وي تشي حجي فرزاوي مزن ابتناد ما فهمكن فرزاوي راد بي او فرز جستو رابو Tamam. لبلي خيره حجي جيرناي خير جيرناي خير Fikir. Yani Seyda او ve pere فرضية helal mi? بلي يعني حتاقو خيري قزان شبكت بيقو بري حلال بن Doğru. لبلي ببري دزيه جيبن ببري قماري جيبن قو كير او فرضية ايدي او ستو رابو وكا او فرزاقو اني جه لخير جيرناي Arı. مثلا Khera üzerin hay. Var hasıl Seyda yani gerek insan kadakwa halali yani pere halal hari hacca khobke. علي Nolo. Seyda gerek ki rahmet de babeta. خود علي تعالى اشترى راضي به خود تعالى رجاء متبع قبول بك ان شاء الله امين ما تبدا خود تعالى متبع وري رحميجي امين سيدا قالك خمسنا سچابا رحمتها خود دي بابته سيدا عبد القادر ورا أبالي عبد القادر ورا وشانا زندي بله الميجي سنت مثلا هنجي ما قلت لأم هباني ما هات ما دبشي قرا راتبة جوار دي قلتن سنتين راتبة بريا الميجا الصبح دون درك على السنتين راتبة تبي أزمنيتم تكم درك السنتين راتبة بريا الميجا الصبح بيك بشتي الميجا الصبح نينن بشتي الميجا الصبح سنت تنن بريا نيبرو
بريان ميجان يبرو 4 ركعات السنتين راتبة 4 ركعات السنة دو تيكي 2 ركعات تبدي السلام دي 2 ركعات تيجي تي السلام نابي واد براتبة تبي أزمنيتم دكم 2 ركعات السنتين راتبة بريان ميجان يبرو بيشتين ميجان يبرو جي دو تبي أزمنيتم دكم 2 ركعات السنتين راتبة بيشتين ميجان يبرو هذا الميجا عصري بريا عصري 2 ركعات السنتين راتبة تبي أزمنيتم دكم 2 ركعات سنتكاري 4 ركعات تجيب كي أزمنيتم دكم 4 ركعات سنتين 2 ركعات سنتين راتبة برين ميجا عصري تدوا كي ودوا ديجي السلام دي بيشتي عصري نينن بيشتي عصري راتبة نينن بريا مغربي جتكاري 2 ركعات سنتين راتبة بكي وبيشتي الميجا مغربي 2 ركعات سنتين. السلام عليكم هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله أنا صار هاتي إن شاء الله. شنجان سابي تجي باش راحتي. باش من خدي بيخمبش بالرازي به خدي باشي بينا بيشوي إن شاء الله. سيدا تو بر حسنكم هذا شعبي خذ عملتكم ما. خدي السلامتية وشفاء بشني. خدي بيخمبش بالرازي به رحمة خدي تي بابا إن شاء الله. أجور فاي ما ويران شعرين. سرج شوار أهلا وسهلا. سر شعبي ونيشين سر شعبي جهنم النبي إن شاء الله تعالى. از دامله قرآن مش دکم دامله هرانگی روزی را ضرر کوي هي يعني يا نا داملات شعبا روزي خراناكي ليا جها ويا بهبله بوس أبانا خرات أري سيدا يعني كسر موني إن شاء الله تعالى ويا كسن وليا إن شاء الله سيدا أمرك ده خواستنا كتاهين هذا اشترازي برحمة خدي دي بابته خدي رحمة سلامتي خدي دي بابي تبع جبونا قلت جواب ماذا وجبونا قلت يعني واني دكي إنسان أيضا مش دكي ربي عالمي اشترازي إن شاء الله سلامات سلامات سيدا قالي تماشا بانا يقول بغازي ولي وشانازن دي بلا كرم كن دبي از بيزا تشيت كم وقوشتي حرام ام دست الدنيا ما تشاوي وانا حرام قناها تدستي قد دي قوشتي براز دستي دلوتي ابيك وتوي قوشتي دفروشي اب قنه اب ددو جويدي دركبه دراغم تشتي حرام تشتاقو خدي ياساخ كريا قد خكريا قولي هبي دبيقوم نويدي نسكن خباتي نكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمك مامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمك. Hayırlı Ramazanlar. Merhaba nerelisin? Sen nerelisin? Eyvallah. O gurbi. يا أبها بالد بيت سحوري دا دنجي آزانا تيمام تشبكن آزانا تيمام تشبكن حيرا دبش آزاني بردا شغل الإمساك ميزينا والساعتا خو ميزينا إمساك دبيت چه قلت يه ساعات الهلقاسي قلت ساعتا تبو أو تمام دبش خوارني بردا وخلاص أهلين أبالي مصطفى كرم كورا أبالي مصطفى ولا وشانا زندي مت شوبان دي جاني أينا خبكا يا أول ما يجي عشاء بيشتي مجا عشاء يدرك سنتين راتبة هنا لا غير أو ضملات شعبا هري قركيجي خراناكي مالي قالي تماشى معنا ربي عالمين سورة انفطار دا وكلام كده يا أيها الناس يا أيها الإنسان أي إنسان ما غرك بربك الكريم
مرحبا اهلا وسهلا. شواني باشي سيدا ماشي جاني وسابي وين شوان؟ سيدا مرحتياتت بهمات باش به وش كودنا؟ سيدا سيداي دلالة من المسيبين نازل برسكيش تبكم جابا كرم كان مسيبيني. يا أفني كانت بروجي وقتا قدرزي الخد خن بروجيا وخرات به نو خرا نابي. درزي خرات به نابه سيدا چاوا خرا نابه ياو خرا نابي خلاص. ye سيدا نانا اوي اوي دي دبي خرا نابه سيدا افيجو روجي دقرد والميش ناك ناو چاوانن ياو الميش ناكي بنهن ميجاوي ستوديا. لي روجي دقري روجياوي شيرتي حسيبي روجياوي قبول دبي. دابا روجي مثل الميش ناكي اب جنهك. الميش ناكي اب جنهك. ايجو روجي جنه قرت بانا بد بود تكون هيوي تشدون. فرضك خدتيني دي كنا ينجي. شي جانب بيني او تي يا زكاة كيليا دي قول يا زكاة ام چه بيجن كا برسيوه هم كارم بيجن سيدا ام كيفاش بون وكالة سلاوا تشتجر عبدي برحمل دي باغتا وغربة تعقيبات انه بكن تعقيب. اما تعقيباتك كل سيدا سر چاوا او هبالي وي بيدي حميجي بنام تعقيب كن. ابنا تيك توك اقلان مش ناكن سيدا استندكم تمام تعقيب كن فايزة بيجما ان شاء الله باكر راح اقول لك الحدود. ماليا با سيدا وكالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاد ورد مالي كرمكم. حسنات 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 نشته अरे गली तमाशा वाना गली खुशको ब्राइन हेजा يا अब هبال من برسباتا دا تقول آزان السحوري دا قال لك جارة دنجي آزان التين ما بكيلو بكن حيرا ده مش آزان بردا لس تقويمي مزنة تقويمات هاي نينا تقويم قلت إمساك ساعات چندا مثلا ساعات اللي چارا إمساك ساعات چار قو ساعات أبو چار لبس ده مش خوارنه بردا وخلاص بله گلی تماشا بانم الاف پار بکن دقیقه يا رابونا رابونا سحوري نفرز السنة يعني خيرك باشا ولو دليت الناس شيخ خوارني جام رابا قرتك وقت بس يعني السحور نفرز كويكي كوتشر هابو بلا كوتشر برايمي كوتشر بلا القصر نميزن يعني يقولوا تشيروك للسروايا نقول يعني يك هابو گویی روشینت گفت روشیر گفت گویا گو کی گفت روشین آگری گفت چمت پاشی بیت خوی یا گو منو خواست از یک جارجی منو خواست کافی گو قی سحور جی فرضا ایدید گوازه رابمه پاشی بیازه پاشی با خو خم ناز روشین آگرم انا بلا همه یعنی چشکی هنکی بکن بله اب قولیا السلام ورحمة الله وبركاته. Ne yapıyorsun dayı? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şükür, Allah'a şükür. İdare etmeye çalışıyoruz. Sen nerelisin? Ben Mardinliyim, Manisa'da oturuyorum.
kurmancı zaneyn. He zanım. Ama Tamam ne kurmancı ne iştahli? az ne per hapki. Çıma Sen yani siz hoş geldin. kurmancı. خب همین kurmancı yap kurmancı baş zanı bağ. Hini kurmancı bika. Ee, ratibenin anlamı. Hocam ratibenin anlamı nedir diyorlar. Bir tane arkadaş soruyor. او سنت گو بریال میجه و پیشتین میجه تینه کرن Türkiye از سنت kırmancı nizane. راتبه آره از نزانم از معنا راتبه نزانم yani ya Şey anlamını bilmiyormuş. اجي نزانم بله لا غير يعني او خاج مو بخوبه بك انسان کی بزانبون می خاچ بخوبه بك ولو باوریا خو په بین انسان جدين دت کبي لو لا خو تعالى بعيسى انا كشتنا وندالق عندنا اي وقت يقولوا باور بك او انجليز جدين دت kebin. Beni buyurun sormak istediğin soruların varsa buyurun sorabilirsin. Bakalım. Ciaro sor bakalım neymiş sorun. Senin soruların yok mu? Benim yayındakilerin soruları varmış ya. Onlar sorsunlar bakalım. Ciaro sor bakalım. Sorun ne? Ne merak ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun ben bir soru sorayım. Kelime-i şehadet bize söyler misin? Sesin kesildi. Geni tamaşavan. Havale kanan. Pırsa ko bikan haval. İsmail. Havale Ahmet takipçi te hazar tünün tünün bir bila bir vaka havin dibe go em tarafdariya ve partiyanak. Bele Lut peygamber hatibu işyandın bal kavmeki va go fahşatiya go وان د عالم دا د دنیا د تکسی اف فحشاتی و چپالی گو نکربون عول وا درخسته میدانی گو چی و پیسیتیاوا گو زلام و زلام پبرا پیسیتی فحشاتی و چپالی دکن خو تعالی جوی قومی را پیغمبر اکشیان نابیوی لوط حضرتی لوط بو چقا جوار گود جی جوی فعلا خویا شنیع و پیس و نگریان توبه نکرن ایمان نانین لسروي كي خو تعالى وابره هلاكي باي گرم باي كي سنجري باي كي گرم سروادشيان بارانا كفري گرم سروادي گشاندن و باجاري وا سرو بنوك بله حواله عثمان انسانی که بدسمیش بگیره کاری آویل دبی خورده تبروجی به آویل دبی خورده روجی خرا نابی تمام جلي تماشوانا ذكرم قوالي أحمد
ورساخو بكم آمین تنتا ما بخیر اللهم شما मैंने गली तमाशवाना हमारे शुक्री करम का हमारे शुक्री करम का मैंने गली तमाशवाना हमारे शुक्री करम का मैंने हवाले यानी ब्रो دروجيتية دا برو تيكليا جنسي حرامة لي بشتي فطاري بشبه خوارين بخوارين تيكليا جنسي إجابانا ختانا حلال كليا هن لباس لكم أو جنوا جلو كراسو برقن جوارا وأنتم لباس لهن ونجي جوارا جلو برقو كراسن معلومة سريعة ولدة خذ تعالى تيكليا جنسي بشبشي ثم قيل أتم الصيام روجيا تمام بكن إلى الليلة حتى بشبي حتى قو شبه بي يعني حتى قو روش عليها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وتنقوا مزقبتي دي اعتكافي بكن دس ندنا بيركي خواه تلك حدود الله آوانا سينور الله تعالى قانون نظامي مينا فلا تقربوها نزيكي وانبن كذلك يبين الله آياته للناس السلام عليكم هاجي وجا ما بيسنا جابر انترنت ضعيفة هاي لم تشبكن अब हवाले हाथ पर से ما غيري مسلمانا وأبي الدنيا في الله يهودي أيزيدي مجوسي كومونيست أتيست هندويزم ما ويشنا جنة خلاص يقول ربي عالمي قبول نكي پیغمبری قبول نكي كتاباوي Merhaba. Merhaba ve selam. Buyurun. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisin? Sivas. Sen? Ben Mardinliyim. Müziği kapat.
Müziği kapat, müziği kapat. Kapanmıyor. Kapadım. Evet, evet. Ben de Mardinliyim. İyi. Peki buyurun, sormak istediğin herhangi dini sorular, İslam hakkında, din hakkında sormak istediğin soruların var mı? Buyurun, sorabilirsin. Ee, yok. Benim şu an Neden? yok bir şey Yani İslam... da var. O da tıkınıyor da. Ay pardon. Şunu sorayım mı? Merhaba. Ya sen Selam. orada değil misin? Az daha sor. Orada Ramazan ayı yok mu? Oruç. Ramazan yok mu sizin memlekette? Vermesin. Var abi de ben bugün tutamıyorum ya. Neden ya? Yani olmadı. Şeyler o yüzden tutamamış. Aa ben dün sokakta kaldım da. Yani O yüzden ya hasta mıdır? Hayır, bu bahanedir. Bu bahane, sen bu bahane kıyamet gününde seni kurtarmaz. Allah'ın mahkemesinde geçmez bu bahane. abi. Şimdi birileri bir şey yazıyor. Onları soracağım da bir dakika. Bitirmesin. Buyurun sor. Şimdi Azra bir yazsa bitirse soracağım. Ay, yazmadı hala. Hadi be Azra, yazamadın bir. Abi sen anlat bize bir şeyler. Dinliyoruz. Sen oruç tutuyor musun? Sor. Kuz ne demek demiş birisi. Dini sorularınız varsa buyurun sorun. Ben sana bir soru sorayım. Sor abi. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Ben vallahi o biliyor, söylesen. Ya sen bilmiyor musun? Sen Müslüman değil misin? Abi Eşhedü internetin en- çok kötü, biz anlamıyoruz. Daha iyiydi. Allah rahatlık versin. Ha, şimdi iyi internet. Söylüyorum abi. Haydi kelime-i şehadeti bize söyle. Eşhedü enne Muhammed Resulullah ve o kadar abi, gerisini ben bilmiyorum ya. Olmadı. Ya olmadı. Aa benim çok dinle alakam yok. Sen Müslüman. O zaman bak, madem din, bak beni dinle. Çok önemli bir noktaya temas ettin. Çok güzel. Madem dinle alakan yoktur. Din Allah'ın anayasasıdır. Yani din demek Allah'ın dinidir. Madem Allah'ın diniyle alakan yoktur, o zaman Allah'ın suyunu da içme. Allah'ın yiyeceklerini de, gıdalarını da yeme. Zaten. Allah'ın vermiş olduğu oksijeni da kes. Abi ben zaten Müslümanım. Sadece çok fazla şey Alakan bilmiyorum. olmasın. Allah'ın İrem, verdiği hoş geldin. eliyle, bak, Kuzenin dinle Rabia. alakan yoktur. Madem din ile ilgilenmiyorsun, o zaman Allah'ın nimetleriyle de ilgilenme. Allah'ın nimetlerinden faydalanma. Müslümanız zaten. Ben sana diyorum ki Ya abi ben Müslümansın. dinle alakalı çok şey bilmiyorum. Ama Müslümanım. Tamam, Müslümansın. Ama çok Müslüman şey ama- bilmiyorum. Ama Müslümanlık sözde olmaz. Şimdi senin telefonun varsa, şimdi 70-80 yaşındaki bir nene, bir dedeye, 70-80 yaşındaki bir neneye bu akıllı telefonu ver, kullanmasını bilmiyor değil mi? Ya 80 yaşında, 90 yaşındaki bir nene, bir dede, madem bu telefondan anlamıyor, ne yapacak bu telefonu? Kullanmasın. Yani öyle olmaz. Madem biz Müslümanız diyoruz, Müslümanlığı bilmemiz gerekir. Ela, hoş geldin. Evet. Yani Öyle kuru lafta Allah Teala kitap göndermiş. Kur'an-ı Kerim göndermiş. evet. Ona peygamber bize göndermiş. Yani bu peygamberi tanıyacaksın. O kadar zor şey değil. 20 sene okul okuyor. 20 sene dershaneye gidiyor. 20 sene üniversite okuyor. Ya Allah Teala bu kitabı boşuna mı göndermiş? Bu kitabı da oku. Oku ki dinini tanıyasın. Okuruz. Yani zaten okulda öğreniyoruz da öyle dua falan ezberlemedim daha. Ya okulda öğretilen din dersi yeterli değildir. Okullarda verilen din dersi yeterli değildir.
Evet. O din dersi sayılmaz. Niye sayılmasın abi? Ya basit şeyler. O din dersi tam öğretilmiyor. Yani haftada 1 saat. İslam'ın şartı nedir? İmanın şartları nedir? Ha, bu basit şeyler soruluyor. Derinlemesine din dersi verilmiyor. Bu yeterli değildir. Peki kelime-i şehadeti her beraber söyleyelim. Tamam Eşhedü abi. en la Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Manası nedir? Ben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ediyorum ki, hele dinleyin. Ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Kuludur. Abi mesela bir şey soracağım. Sen niye şu anda TikTok'tasın? Yani ne yapıyorsun? Bilgiler. Ne dedin? TikTok'ta niye? Ben niçin TikTok'tayım? Görüyorsun ben burada. TikTok niye kullanıyorsun? Ben burada dini sohbet niçin TikTok'a gelmişim? Burada İslam'ı anlatmak için. Dini sohbet yapmak için. İslam'ı tebliğ etmek için. Ben bu için gelmişim. Ha. Yani insanlar TikTok'ta Allah'a karşı isyan, haramlar işliyorlar. Ben de gelmişim. Şey demişler bir de. Abdest namazdan sonra geldi. Önceden namaz kılınırken abdest alınıyor muydu demiş. Hayır, birisi. ikisi de beraber. Hayır, öyle yok öyle bir şey. İkisi de beraber değil. Yani öyle bir şey yok değil. Evet. Bak kelime-i şehadet tekrar diyelim. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. İlah ne demek? Ya sen dinlemiyorsun. Dinliyorum. Vallahi yandan bir şey sordu. Ya şimdi güzelce dinleyecekseniz buyurun. Ya dinlemeyecekseniz Oğur Bey. Bak. Dinliyoruz abi, dinliyoruz biz seni. Bak. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. İlah ne demek? İtaat edilen kişi demek. Bize emir ve yasak veren kişi demek. Yani sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğeriz, teslim oluruz demektir. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. İlah demek yasa belirleyen, kanun belirleyen, bize emir ve yasak verme yetkisi elinde bulunan kişi, tek kişi Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'ın yasalarından başka hiç kimsenin yasalarına, kanunlarına, emir ve yasaklarına boyun eğmiyoruz demektir. Şimdi Allah'ın bir emri nedir? Allah'ın bir emri nedir? Allah'ın bir emri diyor ki Ramazan ayında oruç tutun. Allah'ın bir emri nedir? Diyor ki günde 5 vakit namaz kılın. Allah'ın bir emri nedir? Diyor ki zekat verin, hacca gidin. Allah'ın bir emri nedir? Diyor ki Müslüman kadınlar örtünsünler. Allah'ın bir emri nedir? Diyor ki zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. İçki, kumar, put, fal, bunlar şeytanın pis işlerindendir. Onlardan uzak durun. Yani kısacası Allah-u Teala bu anayasada, bu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde bize ne emir ve yasak belirlemişse o çerçevede Allah'ın şey demiş. Söyleyeyim mi? Birisi bir şey yazmış da o yüzden şey demiş. Hep kızlarla konuşuyormuşsun. Haram değil mi diyor birisi. Evet, doğrudur. Ben kızlarla da konuşuyorum, erkeklerle de konuşuyorum. Şimdi ben seninle konuşuyorum. Açık saçık olmana rağmen, gayri İslami giyinmene rağmen açık saçık olduğun halde seninle konuşuyorum. Ne için? Ben burada konuşmanın içeriğine bağlıdır. Seninle ne konuşma yapıyorum? Seninle dini hakkında mı konuşuyoruz? Yoksa haram ve boş, saçma, fahş, edepsiz konuşmalar mı yapıyoruz? Ona bağlıdır. Konuşmanın içeriğine bağlıdır.
Eğer ben burada sana İslam'ı anlatırsam, İslam hakkında soruların varsa cevaplarsam bu günah değildir. Yok. İslam dışında konuşmalar yaparsak haramdır. Hı hı. Birisi de şey yazmış. Biz başımızı örteceğimize siz gözünüzü örtün mesela yazmış. Erkekler için bu olaylara falan. Bak şimdi bu Allah-u Teala Nur suresi Nur suresi 30. ayet ve 31. ayet-i kerimede ne diyor? Ya Muhammed, mümin erkeklere, yani iman etmiş olan erkeklere söyle, gözlerini kapatsınlar. Yani harama bakmasınlar. Velev ki kadınlar gayri İslami giyindi, açık saçık dışarı çıktığı halde yine de onlara bakma. Yani çıktı diye sen de illa ona bakacaksın. Bahane yani bakmaya serbest değildir. Gözlerini kapatacaksın. Fakat 31. ayet-i kerimede de Allahu Teala diyor ki ve kullil mu'minati, mümin kadınlara da söyle, bak, hem erkeklere söyle gözlerini kapatsınlar, mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini kapatsınlar. Yani kadınlar da erkeklere bakmasınlar, namuslarını muhafaza etsinler ve güzelliklerini gizlesinler, örtünsünler. Birisi Kadınlara abi müsaade et. hepsini Müsaade et. kapatsın o zaman Bak, demiş birisi sana. Allah-u Teala diyor ki kadınlar, bak, kadınların görevi nedir? Allah-u Teala kadınlara da bir emir vermiş. Kadınlar örtünsün, güzelliklerini açığa vurmasın. Kadınların yapması gereken budur. Örtünsünler. Ha, diyelim Niye ki abi? örtünmedi. Diyelim ki örtünmedi. Şu anda senin yaptığın gibi. Diyelim ki örtünmedi. Açık saçık dışarıdadır. Ben de o zaman bakabilirim diyemem. Sen açıldın, sen günahkar olursun. Ben de rızamla, kendi isteğimle sana bakarsam ben de günahkar olurum. Ben de Allah'ın emrini çiğnemiş oldum. Sen de Allah'ın emrini çiğnemiş olmuş oluyorsun. İkimiz. Ha, şu anda ikimiz de Allah'ın emrini çiğniyoruz. Sen açık saçıksın. Güzelliğini Ne ala gizlememişsin. yani. Cidden ben böyle Ya şeylere çok mutlu olurum. Kusura bakma da yani. Ben örtülmedim diye gelip birisi bana hani sen şöylesin sen böylesin falan diyemem. açığa vurmuşsun. Güzelliğini gizlememişsin. Sadece güzelliğini ancak kocalarına ya da kardeşlerine, babalarına, dayılarına, amcalarına ancak gösterebilirler. Yani Ne alaka kadın abi? saçını her Sen erkeğe gösteremez. Yani burada açık saçık gibi hiçbir şey yok ki. Sadece saçı görünüyor. Tamam, saç da tesettürün dışındadır. O da Ya kapatılması öyle farzdır. farklı anlamlar düşünüyorlarsa onların problemi. Hayır. Ya açık saçık demek illa plajdaki gibi çırılçıplak demekten değildir. Kadın saçını da Bir dışarıya vursa falan yani şey olmak zorunda değil. Ay uymuyor hiçbir şey Müslüman değil falan filan. Bence bu düşünceler çok saçma yani. ya Allah-u Teala diyor ki saçını örtün. Boynunu örtün. Başörtünüzü. Örten herkes doğru düzgün Müslüman değil ki abi. Şimdi bu da var yani. Ya biz öyle bir iddiada bulunmuş musunuz? Hayır. Ya tamam ama en azından o emri yerine getiriyor. Ya şu anda örtülü bir kadın, yani İslam'ın diğer emirlerini dört dörtlük yerine getiriyor diye bir iddiada bulunmuyoruz. Fakat en azından o örtü emrine riayet etmiş, dikkat etmiş. O örtü emrini yerine getirmiş. Ama fakat olabilir namaz kılmıyordur. Olabilir oruç da tutmuyordur. Namaz kılmıyor, namaz emrini ihlal etmiş, çiğnemiş. Oruç tutmuyor, bu emri de çiğnemiş. Fakat örtünüyor. Bu emri yerine getirdi. Diyelim ki sen hem namaz kılmıyorsun, hem oruç tutmuyorsun, hem örtünmüyorsun. Sen 3 tane emrini, Allah'ın emrini ihlal etmişsin, çiğnemişsin. Ya da şimdi sen namaz kılıyorsun, oruç da tutuyorsun. Bu iki emri sen yerine getirmişsin fakat örtünmedin. Örtünmeyi yerine getirmedin. Allah-u Teala senin namazını, orucunu kabul eder. Fakat bu emri, örtünme emrini yerine getirmedin diye buradan seni hasaba, bunun cezasını çekersin. Tamam çek Mesele budur yani. Evet. Tamam. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bye bye.
توبة أبا يا رب يسبوشمان وجباق ونيقوم كري خوزيقوم نكر بانا وشبرو بيدش يسناك. Selam. Keremka. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba hanım sana. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Allah'a şükür. Nerelisin? Maraş. Öyle mesela ben de Mardin'im. Ne güzel. Şimdi bak Yabancı. Müslümanların selamı Esselamu Aleyküm Evet. olmalı. Selam diye İslam'da selam diye bir selam verme şekli yoktur. Selam. Yani böyle yok olmaz. Selam. Selam. Bu olmaz. Esselamu Aleyküm dir. Evet. Esselamu Aleyküm Doğru diye. diyorsunuz. Evet. İFK olayını sorun Buyurun. deyip duruyorlar da. Ney? İFK olayını sorun diyor. O Sanırım nedir? öyle yazmışlar. Bilmiyorum ki. Hiç şu an şimdiye kadar onu duymamışsın. Ben de duymadım. İfk olayı iftira, büyük iftira demek. Büyük iftira. Yani hangi iftiradan bahsediliyor? Ayşe annemize atılan münafıklar tarafından Ayşe anamıza atılan peygamberimizin hanımı olan Müslümanların, müminlerin annesi Ayşe anamıza yapılan zina iftirasından bahsediliyor. O münafıklar Ayşe anamıza zina iftirasında bulundular. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de onu temize çıkardı. Böyle bir şeyin iftira olduğunu Kur'an-ı Kerim'de özel olarak ayet-i kerime indirdi. Bu meseledir. Peki. Teşekkür ederiz. Yayına geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bir soru sorayım. Acele etme. Müsaade et, ben bir soru sorayım. Senin soruların yok mu? Senin kendi sormak istediğin sorular yok mu? Yayını ben habersiz aldım sizi, kusura bakmayın ama ben Ya yabancı bir şey sandım olmaz. sizi. Ya bir şey Ondan. olmaz. Yani şimdi ben hoca olmasaydım, normal bir insan olsaydım, din hakkında konuşma yapmasaydım, yani devam etmeyecek miydik? Yani Yo, ben normal şey sade... yapıyorum, ben böyle kısa şey yapıyorum, yoksa hiç alakası yok. Tamam, En iyisini her şeyde bir yapıyorsunuz hikmet. siz. Her şeyde bir hikmet vardır. İyi ki canlı yayını göndermişsin. İyi ki canlı yayına gelmişsin. Her şeyde bir hikmet vardır. Aynen öyle. Madem gelmişsin, fırsattan istifade, kelime-i şehadeti anlamıyla beraber Burada bize... şey diyorlar, kötü kötü şeyler diyorlar da o yüzden. Ya bırak onları, o mesajları okuma. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Efendim. Kelime-i şehadet. Bir dakika, geliyorum. Efendim Ahsen. Efendim. Ben yayını şimdi kapatacağım da. Ben sizi geri alsam, takip edeyim de alayım ben Daha iyi, sizi. Allah 5 rahmet dakika. eylesin. Tamam, daha iyi o. Hadi görüşürüz. يلي تماشى أنا ويجي خو خلاص كر لا تقابل دبي خوردي روجي خران أبي قوقريش Çok takipçisi var ama. قوقريش إن حرام Çok takipçisi var ama. قوقريش إن حرام Çok takipçisi var ama. فكرت مو كرمكن buyurun بيروس تفضل تركي سوري تفضل من أين أنت؟
گلی تماشاوانا قوقريش يا قوقريش شنو روفينا او روفيا حيوانه تبغي حلاله باقي شاتن قال قال تماشاوانا انساني که بروشی بیکاره آبد ده بخوردی हमारे मुराद करम का वले वशाना जिंदी वला कीते बिला वले सर चावा ले ताकीब चेता हजार नीन तनकाली वले Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Kerem kat. مالك صابي باشكم درست Maaşın tişku dey. أشجع بازي دي ما تيجي كداري Aş merdini ma bajarı merdini. هاجا مرديني سلام والرئيس حرمان Sır çavala anı ve sanım. مالا درم كان باشي إن شاء الله Valla elhamdülillah keyf ama başı Hudeş razı bir selametiye. Hudeş razı. حالاتا روجي شاد تشا خوش درباز دبا Valla başı elhamdülillah. Valla menek zvat benim diştağılınım canlı yayına dikinam zvaşı dibin. Elhamdülillah derbas dibin. أنا ما في عادة دبا يا Ya helbet roji melum ve adis beyli ya mecburin. Emre Hudeş sır çaba. يعني ولا يعني طبي شيء مالا ما تشيك تابع برسيا يا Beje kerem kam. أبسط قولون قاش ديجي Nizam valla korona morona fem nakim. Tişte dini jmene beja az vat şey ulu fem nakim. Tişte dini fırsatı dini habin işme bikam. أنا مثلا مقاوة قولون تلفا قديمة كيسان جيري Ya hamut işte dünya iş taraf kude be izna kude tiştek na kavme ki. Pela dare be izna kude na lapte na veşi. يعني تدجي أبا شيء نا يعني كيش متى شيء بقول يا مالا روجي بقرة مالا نمج نكى روجي مالا قبول دوا Ha kabul de ben. دبنا Ha. ودي خيرة قبول كمالا استنى قرم دوام كان بعد دوام كان Ha kelima şehadet etkare jmene beje kelima şehadet. شو ترى نجم على عيبك يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله Manavi citkare beje manavi. ولا ما لا ترى تشي بهم شاش فهمنا كم معناه يا ظالم ده روجي قلت لي سلام صديشي معناه دقاني بيجاب Tamam. Limi guhdari bika az işleri bejim. تمام أنا بيش Az باور dikim. Eşhedü ma. Ana eşhedü az باور dikim bi kalbi xwa. Goş Allah be ve tu ilahi hak ninin. Udis az باور dikim go Muhammed Resulü viya. Peygamberi viya. Ji Allah be ve ilahi hak ninin. Mana ilah çiya? Yego emru ferman alme bike ve em ji emru fermani vil xwa kabul bikin. Yani em taat ve ibadet ji emru fermani tık kesine nakin. راسه بيجي خدي كاتي Em ينالا كده ibadet ji kanun ve nizamı tık kesine nakin. Hakkı kanun çekilini. Hakkı yönetimi hakkı emir kirin ve ferman kirin iş Allah tanır. Beşeri kabul nakin. Ama ne? خدي خيرات قبول كان مالا شيخ نقول خدي خيرات قبول كان Hede başa mala tavab hatırı tasavvur خلاص مالا تيجا Ay hay geli tamaşavanı valaz vastaha. Ay hay geli tamaşavanı valaz vastaha. Ay hay geli tamaşavanı valaz vastaha.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شلونك شيخي؟ أهلا وسهلا. كيف أنت؟ كيف الحمد لله، رمضان مبارك. حالك؟ آره گلی تماشا بنا اینترنت هم ما ضعیف هستم چاک کنی یا والله نظام از فودافونی ختم یا فودافون ولا فودافوني ختم یا فودافوني ولا فودافوني بخير نظام کرم که کو قمره بخوازی بلاوری قمره اجمره بشینی اشکر بولانی خلیل ایما خیراقم به تعقیب کن ما بشو پینن یا دبش سوادیم برده نابه من عبدالله کردیه تمام نابه من مالا عبدالله کردی يعني براستيجي او عبدالله كردي نت فيسبوك و دي تيك توك تاني ده يعني دي كيمني كده جي نابي من مالا عبدالله كردي عبدالله كردي نابي منه سوادني دبجة برده سوادلي خالو كرمك صالح صالح وري وشاني وري كرمك صالح وري وشاني وري كرمك والي صالح كرمك جاني اينا خوبك جاني اينا خوبك ورا سيدة السلام عليكم. كرمك أب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. از سازجيمه تفهم كر از چم دعوتا بله وجا مشغلك سيدة برسيم وقو مثلا يك بفريق هرم مثلا زي هرم بكي جمته از هرم حجي وباي حجير مثلا از دجي بردم ودبيت فريقة چينا بتشكلو نكا سرم زن ما چينا بسيدة دون مش دبي سيدة دنجتا السريد نهت ياينتا قطبو خراخ السريد بيجي يا اب بري حرام بري قوش دبرك حرام وري تبي هري حجاق بكي او حج ستوم هو راد بي يعني تمام او فرضيته حجي او وظيفته انيجه بله حج باري وي نگو قد نبو بانا تا آبای یکی جی بستینی بزوری آبای یکی جی جلی یکی جی کا اولخوکا بوان جلات المشکی و
آبی دسمش بگری تمام گنه وی مالی جا خو بکری حاجات استو ترادبه گنه وی ساز و مازا يعني تماشاوانا كامي بقرن اما بين وشانا زندي قرن خاطري وا بين خير وخشيده